Thir tu te chibevek ole ramboi ma a aizol khupuina huam chin chu marlama chan mari le a chevel chimlama tlang nuam le a chevel ani bera chumi huam chunga chuan chung hunlaya aizol khupuya luilian ber le mingthang ber chu Chite Lui hi ani Chite Lui puitia ko ani hia chin ramboi hnuah le tunzela aizol khupui huam chin alo zawta khle hnuah hian Chite Lui hi aizol khupuin lui kan nei zinga lian ber pheizong ani to haulo na a kan lui zinga mingthang ber ril ru a tlana rengle thinlunga ngainat om chuai thei haulo ero alani chunzom zel ani aizol khupuya om chuanin Chite Lui hi kan the ome tunma chuan Chite Lui hi luite tui thiang tak tuya om chi nung cha rang om na thi na nia tunai ro chuan aizol khupui hianin a thli ne em maya tui hok luan korang deuh chau mai ani tamaya tuna hianin Save Chite Lui Coordination Committee bultumin Chite Lui hi tunma ani ang phung pa ngai oti le tuma ma lak me kania amai ro chu hei hi committee mal emo pol mal emo malina mo hanti thei mai cheni lova mi zong tang ruala tho ho na atanga ti thei chawania chiwang chuanin he Chite Lui Save Chite Lui Coordination Committee malak na hi thopa toyom turin mi zong ka som chewani e kalome aizol khupuya chengtele abigin Chite Lui chevela veng sang ten Chite Lui hi nei turil rupu in kan en lova fashion in kan en jok emoti meitur ania alaka kan khosak du dan atang hian mi theng khate phei chuan concrete building liampui kan sak thei phot chuan heng Chite Lui ti angreng te hi chu thibode ma se poi kan ti vaklo ni hialin alang kan aizol khupui rohlu berzinga mi hi melma angme ena ti lum nge tuma dotlat te po kan ang talek jok mai ani hi. So we started this Save Chite Lui campaign last year on the initiative basically from the Zoram Research Foundation. They had come and informed us of the Chite Lui, and while discussing this matter with almost all the citizens in Aizol, what I learned was that there is a lot of emotional attachment, especially with the elderly generation or one generation before us, and they have very fond memories of the river, of the stream, how they used to fish, how they used to go there, how they used to spend time. And if you go to Chite Lui right now, the condition is very bad. It's as much as a drainage, a big drainage where we are dumping almost every waste that we want to throw away from the city. We want to dump our construction waste, we want to dump soil. So whatever we don't want here up the hill, we are right now dumping it in the Chite Lui. There was also one article which had come in one of the newspapers which also pointed towards the need to save Chite Lui. And to be honest, the cleanliness of the city is not just in what we see on the periphery. The cleanliness of the city is how the waste is processed and how the waste is disposed of. So if you really want to see how Aizol is clean or not, then actually we should go to Chite Lui or Tuikwal or some of these streams which are flowing down and see how much of waste we are dumping. Initially, when we started Chite Lui campaign, we didn't know how to start, how to go about it. So we started asking colleges and the main turnaround happened when T. Romana College, they came in and they were discussing regarding their 25-year celebration, and we requested whether they can be part of this Chite Lui campaign, and they're very happy. And as the first campaign we undertook, we had a cleaning campaign. Around 600 college students from T. Romana College, and in participation with a lot of the local council, Zoram Research Foundation, with financial support from UDNPA, AMC, PHE, and also some CSR support from SBI, we were able to start the initiative. And the main purpose behind the initiative was not to clean the Chite Lui, it was to create awareness that 600 people, if we go down and see what is the condition of the Lui there, then we will know what we are actually doing to the stream.
I think it did create awareness, and because of that initiative and mass campaign, there was a lot of public interest that generated in saving Chite Lui. Further, Zoram Research Foundation could take it up at a larger level and get a bigger committee with our Excellency Governor as the patron and Chief Secretary as the chairman. So I'm sure now the government is also involved in it, and we had our this Mizoram Green Day celebration also held in Chite Lui. Then also again there was a cleaning campaign organized. But cleaning Chite Lui is probably not the right way. It is how not to prevent dumping anything onto the Chite Lui. See, it is very easy to kill a river, very easy, and all that requires is all that requires from you is if you don't care. If you don't care, the river will die. We don't have to do anything. But if we want it to survive, if we want it to thrive, then we have to care. Then we have to do a lot of things. And one of the main thing is not to dump waste, which is very casual to just put it in the drain. What immediately the drain will clean your locality. But where is it getting dumped? It's actually going down further drains and bigger drains, and then it will go to the Chite Lui or Tuikwal or one of these. And if we go there and see, there are layers and layers. So every monsoon, it gets a little bit of mud gets washed above, and then there will be a layer of mud, then a plastic, then mud, then plastic. So you can actually see the number of layers that is there in Chite Lui every year that we have done. We should, of course, this cannot be a government initiative, it cannot be an NGO initiative, it cannot be just a public initiative. It has to be an initiative from all of us together. Then only we will be able to save. And we should, if our parents have given us this stream in a healthy condition, it is our responsibility that we give it in a better condition, if not in a better condition, at least in the same condition to our children, so that they also are able to enjoy their childhood and their youth there at the stream and have a healthy livelihood in and around based on the stream. So it's healthy Chite or healthy other rivers or healthy Tuikwal will be actually reflecting whether our city is healthy or not. So with that small note, and we have a lot to do. We have started something very exciting, started something which is passionate to a lot of us, started something which is important for all of our future. The point is whether we are able to walk the talk, and from today onwards, at least on our individual capacity, make sure that we don't do anything to destroy the streams in and around our city. Thank you. Chite Lui hi aizol ko pui khachaklama omania aizol marlam achanga chimlam hoin alwanga khothanglama mol pui rampang persira luang zelin tuirial azukfina kilometer somni vela sei helui hian mizo te thinlunga thuk takin bu akhwara aizol ko pui tan pe chuan rohlu atingani. Hey, aizol no pang in Kasailia aizol he kakhua nget anea tun ma kan no pan lai chuan Chite Lui hi lui thiang lim le lui thatak sanga te po an man hial thin chutiang anga a lui dung hi chhanchhuah van na nuam tak ani thina tun nuwa aizol te kan lo thanzel ta ka hian mi kan lo punga bol ho te kan lo nga tial la chung awang chuan kan in sak na tele kan kong siam na tele infrastructure development sang awang te a kan bol ho tele kan domestic dol ho in hung bol ho te hi kora te kan the thang lo thei lawa chung chu Chite Lui te a lo thlen tak wang hian Chite Lui hi alo thatalo viu maya chumi ria chuan Zoram Research Foundation te hianin engemoti athalo monele ti anrod na tona hian save Chite Lui kan han te tran ta a mingin helaya hian a khai pa te kan han omve na hian ke phei chu kan no pan live te a Chite Lui te leng lam thin le sangha te po man ve to thin kan e wang in kapur khop maya
ก็เช่นอมเขาแวงแต่ละไอโซลความีซงปอเฮียนมินผูรปุยเสกันตีฮีกันหันสอยจันอาจังขานมีเบงอเวรเลมายาตัวน่ะเตียเซฟจิตลุยสกีมอังเดวเตa movement ang te nei thei ila wa thave kan han tia po ram roi tu kan governor te hial po en min lo tui puya kan lom khop maya tu na hian Chite Lui hi lui lian ni lo ma se tun ma a akam a ngo te tu na chuan mi ten huana ten lo nei a thing te alo chereu chan ta hi ti tak taka ngun thok taka mi tenin kan ti chuan Chite Lui le akam vel hi ram nuam thatak environment nuam tak green thatak kan nei thei don hian a be sei oma chunga chuan Green Mizoram tia sarkarin alo organize hin te po tunah akhan kan chief minister meu hoven thing phun te kan han ti chan hian besen na sang tak kaneya survey te kan han ti a alui te fin tu zong te kan han survey atanga ti tur tawhzia te kan han mu hian akam nai veng reng te hian chung chu min hret pui tran ta a tuna hian min phur pui tran viawin ka mu hian lom om ka ti a sarkar ang poin kan Mizoram sarkar kan governor te kan chief secretary te inamin han ho nan oya hian tran han lak chho he a phur om hle ani Chite Lui tuina dipung turin akam tuaka warzo ka thingphun achula amero chu Chite Lui hi tuna chuan mi malram alo ni ta deuh veka aram nei tu terim ti na lo phei chuan akama thing han phun po arem chang lutuk talo ani ome chuti chung chuan sarkar ho tu te malak na in le Chite Lui kamaram nei tu te in phalna le thahnem ngai na in Komina Green Mizoram Day chu Chite Lui kama nei ani a Green Mizoram Day pual hian Chite Lui kam tuaka thingtriak thahnem tak phun ani a mitam takin hemi awang hian a hmun nge ya Chite Lui tlo theina hun rem chang tha an nei theya he lui leinat om takhi chhanchhuah le humhalh a tawhzia an mit nge ya an hmu thei pha awangin kumin Green Mizoram Day kha Chite Lui tan chuan a hlu tak zet ani eng tin nge kan ti chho se lang ti hi kan ngai to dana chuan abol hlo om dan le abol hlo siam alo om dan ate hi han survey ila han study ila atui ngei te po khu han test ila chunga chang chuan ati fai dan te ngai to hal ni se ti in rel na khol te kan han ti che tran hi a phur om khop mai mitinin he safe Chite Lui project hi kan phur tran don ni in al ka hretin lom om ka ti a akama ram nei te an huan te po an huan ngai a an ta ni in an thing du zong te thei kung te emo phun pui te zok ila sarkar ram ro ka te chuan forest department atanga thing phun tur chi tha ang te kan phunanga chutia ang chuan aram kho bo ruak te hliang hlim tur in har savak lavin tu na hian asiam thei ni hian alanga he scheme hi lo success view tur om anga kan be sei ang hi kan tlin chuan Mizoram chunga nge po lui dang lian zok te tuna bikin ming merin han soi ta ila tlong lui ai zo la tanga kilometer som lek chunga mi so da
chim lung lei bula tang nar nei le ka char thenga luang ang te hi lung lei water supply ta na kan man source ani a Aizol water supply kan rin pui pira ta na source ani a to na hian heng te hi tak po hian ti fai le ti thiang hlim von thiang hlim kan ma mo em a heng malian zok lak na na Chite Lui save Chite Lui scheme kan ti atanga thil injir nan tuna mi hi te hle ma se alian zok te kan ti zel thei nan a that em rin ama chu lawa chuan khovel ram puma boruak siam that thei na ram ngo tha emo mun thiang lim tha emo siam te hi atul em India ram ngai apo hei kan lui thiang lim ganga action plan te hian thil anti tha hlei thei lo ni in ka po ve a helai kan lo ti tha thei lo chuan Mizoram hi ati tha thei ram dang te poina min en ton tlang tura kan ti thei ngai be sei na in tan la ela chung tan min lak pui tur chuan mizo zong zong abikin aizol khwa me te hi kan som cheuani kalome Verina Chite Lui kan hmule kan sha thi chu lui ti tlak po ani tame olova lui kor u or chau ani tame ni indo pui pani na hun laya labor sang wa ze chu Chite Lui tui ring in akam zola anzuk in kul mup mai ti hi mi in min shilta se kan oilo hial emo ani to ang tuna chuan lui han ti te chiam tur ani le ni lo po mu thiam har sata ani hi changle thar zop te sha thiam thei tura Chite Lui ro puina le ming than na han tarlan po hi thil all ai lo tak zong ani Aizol a cheng ta na lui lu kan lui ming thang tak Chite Lui chu a cheng ten kan ti bol lo wang le kan ti chiat je la wangin humhalh alo ngai ta a humhalh tura save Chite Lui coordination committee ading ta hi lomom ka ti a kumsom ni malama Chite Lui pu nuam le kal nuam tak thin kha tuna chuan khitrop le bol lo wangin kalena po kanen thameu to lo ani hetiang chi hian Aizol ko pui chunga kan lui tereu te luang tlang te hi humhalh an ngai chho ta vek boka lui chia le trop nung cha tiom na tlak lo kan kol khom ru yang ti anom ta chu wangin Aizol ko pui cheng anei tu te hian kan lui te hi dim thiamila I humhalh tlang u Mizoram Research Foundation chuan Chite Lui din muncha tawhzia sha in ma la chho char chara kumsang ni pali atang khan ma la chan tak takin he lui alo kan zel theina tan hian the to pan chua ma sela sarkar lama chang tele how to tele ma changa puina a chat tok lo awangin akal lei theilawa tichuan huna local zela and Governor Lieutenant General Nirbhay Sharma le Aizol DC pu kanan gopina thanten an phurpui tale a stia man lak azara chuan tuna hian safe Chite Lui coordination committee allowing ta tin chairman atan hian pulal ma soma chief secretary than ani kumsang ni pali kum lai holvela khan UNESCO India kumi Delhi office nei te khuanin Aizol le a chevela khuanu siam sa tuina natural water point thalak sang sang mo thu anon thlena a thalak te po thon turin min ron nge na khati hun lai khanin tun lai angin camera that pui nei ten la tam lowa thalak lama tui te po an la tam lo boka chu wang chuan khatiang ang chi thalak kha awang riu mai chu wangin ke ma ni nge in Aizol le chewela tuina sang kan nei thatte a thala kuali la tin kan wak chhuwa ka ma saberin Chite Lui kan pana Chite Lui kan zu thleng tha kha kan han ena rina in lo sobrop na samaya chu wangin tha po kha kan han la lok theilawa kan thir vong kan en vong a lui khanin minti lunga em ani tila dik ome chumi atang chuanin Chite Lui mei ba ka Aizol le chevela lui sang te din mun mi na tui na kam na sat to je la chu tiang khatiang ti an soi thin kha takin
kan tong ve chau tan ta ni kan in hreng he ya ti chuanin Chite Lui abikin ta na hmala turin abul tan nan program sang te kan siama en tirnan seminar te kan tia tin discussion forum te symposium te ang chi te tin paper present te pon hun sang kan kala Mizoram po na te po Delhi te Center for Science and Environment sunita na rei ni pol te program bo se te po min so ma Chite Lui thu te hi humhalh tul dan te kan juk soi internet lama te po na satakin an ni hianin min the dar sak ta nge ya tin UNDP noya te po khatiang khan tin President APJ Abdul Kalam hun lai te po khan Rashtrapati Bhavana Chite Lui chungchang te hi soina hun te kan nei ve program pakhata tin hei kan Vice President ne lai Hamid Ansaria program te po khanin kan juk ti lau boka so tiang chuanin thengang kan han tia tin Ministry of Water Resources lama mezo officer om lai te chuin khatiang khanin enginga mote kan juk ti ve le urenga amar ho chu khang hun lai khan mala ka har sa reng khop maya kan du angin thom kan nei tak tak theilawa hei tun nuwa wa nei thak deuh mai kan abikin kan larsap kan governor te kan chief secretary te le kan borsap kan DC te phur puina in malak na in tunah hianin Chite Lui humhalh tura nasa zok le lian zok am halak theina platform Safe Chite Lui Coordination Committee te din chhota lo mong khop maya Chite Lui le aizol khopui le chewala lui sang te hi pathianin kan ta na min pek ania vanmal som na a thlona kan don ania chuwang sona humhalh le a chei bol te enge ni siam thatura malak te hi tu te mo mimale mo tu te pole mo sarkar mo chauti tur ne lovin kan zawaya mo phurna ania ko sante wai me te le tlomai pol sang te mimal te zirna in te le sarkar department sang te kan zawaya mo phurna fekania chumi chu he program kal tang hian athara ngai tu turin kan hanin soma mi puite he lui hi kan ta nia anei tu kan nia ti bol hlo tu te ti chethei laka te ti sobrop thei laka veng tu tur kan nia anei tu theu kan ni ti hi atharin in shathar lela alomom le in ren omani fiar tui thiang te luang del leng in ena luya leng nga kan chaina isira thingle maurua an jing ria ye luang dem ro pial leyaral ma lo chuan tia kan hlakung pui ro kunga du thu sam le vision angin Chite Lui hi pial leyaral ma lo chuan moi takle thiang hlim taka luang dem zel turin du sakna ka hlane Chite Lui nar hi chang taka soi alhar sadeu na bong kon ram le avel khi anar tia soi deu thei chu ania zawzo ka soi ero chuan catchment area hi aizon marlam veng engamazat pangper le ram te po kan hwan tir thei anga tin pi hangi lunglen tlang range le akam le lama azema bok range ti angzong te po in zawzo kin a hwan tir thei bokani kan kom thang luka Chite Lui alwang ti te chu kan hrihlom furang ma se aizol khopuya cheng ti hian he lui din mun le a omdan ero shiat aloi kan nei lo ani in alang chu wangin Safe Chite Lui Coordination Committee chuan Chite Lui chhanchhuak tura ma alak na angai poimo masak chu Chite Lui din mun dik tak zir chian hi ani a chumi atan chuan changthar mithiam jok te ruaim Chite Lui baseline survey chu nei ani a tluang takin survey hi zo ani to a survey report hi abuati chwa tur buat se mek ane Chite Lui baseline survey tan hian bongkon south enginalai korte manania hela hian alui zawzong hi 2.90 meter ania anaratanga atop thleng melthumram survey kan neina chin hi kilometer 11.1 a thui ania luite fintu somnile pasari anei bok ani Chite Lui dinglama ram nei veng ta chu bongkon south ramhlun north ramhlun veng thar ramhlun sport complex ramhlun south ramthar north Chite veng Bethlehem veng thlang college veng mualpui le melthum te an nia tin aveilama ram nei veng te chu bongkon thuampui Chite veng Falkland le zema bok te an ni Chite Lui hi azim na lai bera
2.90 meter ani a zau na lai bera ero chuan 27 meter ani Chite Lui hi survey ma kan laurin ai ma hianin bolhlo alo tama alui koi tin me hianin bolhlo atling khom ner nur me ni heng kan survey atanga ati bolhlo tu nia kan han hriat kan han mu chhuat chu alui kama leivung paite alui kama ran vul na tur vok le bong in te han sak me te ania tin afin tu lui te atanga veng chung atanga bolhlo pai ang chi taka ania tin hemi baka hianin damdoi in thli te po hi alut bok nin kan hria ni leivung pai awang hian khumi chite veng pi ka leivung pai awang khuanin alui kam veilam panga om ta khuanin har san nan to pha na sa hle me ro tuya han tam deuh hianin alui kuang veilam pangkha han nekna satak dewa wangin tui aliana anin chunga ta tui aluang luta tui lian kan tiang chi kha ni ve athlen ve pha thina ni tin heng leivung pai te hianin tunah changa lo tomna ang thin lungkar pu kang chi ka no khat ne to em ya hemi awang hianin sanga te po mu to nam to me lawa tin leivung te hianin alui a no na sata wangin alui te hianin a thuk zonga alui ei lo hianin awang awau kam lam hi a ei ral na sa he hianin mun than khata awau akam min leimin asiam bok ani Chite Lui ram akam dum tlon mai hi leipuyat nei tlak vek nin kan hria tik mun te lo te leipui te leilet te nul siam nan te mang na sa hle ani tin mi mal ram ani deuh veka PUC Pachung University College ram le ARCBR ram te kama hian om bok ani Chite Lui hianin lui te fin tu somni pasari anaya adinglam Chite Lui dinglam muala tang hianin fin tu som pariat anaya aveilam muala tang hianin fin tu lui te pakwa om bok ani heng lui te korte fin tu ata hian bolhlo mu tur tam hle maya bolhlo painan heng korte omna veng te hian an mang na sa hle ni in alang ani heng korte ata hianin bolhlo mai ba ka hianin kan thli te po aluang chung bolhlo ta le thli zong te chu Chite Lui hian aluang khom le veka fur lo chuanin Chite Lui hianin heng kan bolhlo pai zong te han tlen fai thei tur hian tui atam tok thin lo wangin Chite Lui dung tlon mai hian koi tina hian bolhlo a in check khom na sa hle me bolhlo pai na mun nen hian danglam na anei chong lo ani tin heng bolhlo te baka hian aluya hianin bolhlo baka hian ran thi pai ang chi mutur te po tam hle bok ani tunah hian kan chairman Pulan Masoma Chief Secretary kai shoina hnuaya he Safe Chite Lui Coordination Committee hi akalmeka tin he committee hi tlomngai pol changchang ko chhanchhuah tu tele sarkar department changchang ten ma anla pui chome kani chuan he alui kama cheng te in ni a he lui hi anei tu ang takin ri ruin puem pu thina na tunah hi chuanin anei tu ril ru kan pu chung hianin ti hian thila dang lam zo to ril ru po hi adang to deuh moni chu te kain ti ani chu ki chuan he tunah hian Safe Chite Lui Coordination Committee an ding ani a hemi an malak na hi in thlop tha em thlop tha khop mai ke chuan midang a ro hi chu ka thelo ke niang ema tuar hi chu an om lova kan veng chunga hian hi atu azom thaber tu chu kan niang eng kadam phot chuan ale mun chatak min pe kan lo me ke po ka lo me thil dang te baka Chite Lui ti bolhlo tu le ti mel hem tu liam ber pakhat chu akam to akami mal le po le ko shan thalai ten na selwa omlova leivung an pai chiam me thin hi ani hetianga thunei tu te phalna tel lova lui kama leivung pai hi the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 section 24(1) angim sarkar dan kal anisa a he danin asoi angin dan bo chetu te chunna taka shem thei anni tin areng thuwa ramdan engma kal lopo loni te reng se leilung le achunga thil omte en kol tura pathianin mo phurna ape keini ring tu te chuan hetianga lui tui duang del lai
ti buai tur le ti chevek thei tura akam sir leivung le bollo dang lo pai vak vak mai hi kam ti hau lo tur jing mi ania pathian she lo tu ten an lo ti ani pu a ti lo tur ngen tu le zirtir tu tur zo kan ni laya keima ni nge in hetiang ang thil kan ti du hi chu awan duai thlakin alung chhia thlak tak zet ani heng tiang hi thil omdan ani mek lain van nei thlak takin aizol borsap Save Chite Lui Coordination Committee Vice Chairman Bok Chuan July ni sari sang ni som pasari khan Section 144 CRP sidanin thunei na apek anga thupek ti chhuakin chite veng le chite lui dung le akam vela leivung le bollo engchi ma pai akhapta ani tunain kapi na thokla hi kan han kom vele lo kanga kapi khongain iming le iveng min shit thengem chuan ni chinga veng ti chuan helai muna hian ni tinikal china mi kal tlang pui ni me engin ti ber chin lung kan la rora kan siam thin chu kum engzat nge ti to le kumin chau he ni me ani chuan ama ni kum lam le tung kum a poni se Chite Lui hi nangma bika engtiang nge I ezona te ati chepa em heng leivung pe te hian a boy thak ve kham me leivung a hi chan ma leivung pe hi chan borok cha siam khop me ni chuan indu ang po lungin machin lau ti na me lui hi siam dang lam na sa ve bok ma nang ma ni pun thanga lui siam dang lam na sa ja chuin traffic nga siam dang lam takani he ma ni chan ma chu chuan na sa takin in ezona po ngonga nei ti na nyanga ni ani chuan in ma mo ang chu in mu thau ti na nge ni a in khoblo fa to kan mu thawa ma se har sa dewani ani chuan hemi Chite Lui chungchanga hian soi bel du te ne nei than lo leivung a hian a boy thla ka chu chan me leivung hi tam la tok hian lui ti dang lam ma chu chan me le hun chetak min pe kan lo me le lo me mani masial takin chimlem nei lova mishingin kan chim na sat awang le kan ti kholo na sat awang le chandang awanga kan ram lui tam tak akhoro zo mek lain Chite Lui ero chu mizo nam chuan thar lo lo om le zel tur te tan nek jep tu le ti buai tu thil tam tak kara anar mumel tak po soi ber tur a om to lo na kara theito pa insang marim aizol khopui timoi tur le tinuam turim zol khosira alalwang ve sham ani bera heti khopa kan soi saknuwa po dam taka alalwang del reng thei mei te hi thilmak ti lo rual ani talo aizol khopui le achunga cheng te tan ngoi ringa a in pek na hi hrethiam ve to ila mu thiam sak ve to ila ho u Chite Lui hi tin tu le ti chatu laka I humhalh ve to ang u